Algın aparatını. Buna Jomart'ın uyuna kelip başladık buna. Daha halası. Buna cengiş. Buna. Buna aparat. Buna muzdaq su ekan. Yok. Buna kaynak suyunu börekten attık buna buna muzap kaldı. Onu çeynekte turat koy. Buna tökür. Bundan qarasa da fanar tanısaz. Bu da faner yüzden bayrattı. Faner kılıç. Cengiş. Bundan qarang aka. Sразу reaksiya girdi. Gördünüzmü? Kaynak su al. Bu ne var? Bu gügüzüp gözgө görmöyen nerseler bakteriyalara gözgө görüp çıkarıp berет aka. Bundan qarang. Bundan qarab. Reaksiya girgen qarang aka. Gördünüzmü? Ошо биз элдерге көз алдында тазалоо жолдорун багындай суу кандай экенин көрсөтүп беребиз aka. Көрдүңүзбү aka? Кандай чыкканын, кандай реакцияга киргенин. Sargayıp gitti koy. Az karab dur. Bu mынасы алюминий болот, мынасы темир болот. Ой, тоқтап атайын. Тоқтатпай onu. Тартат aka. Эми тийгизген жок мынанча. Көрсүп aka. Сууну даже аз тунук эле aka. Sargayıp gitti. Oo. Ушундай сууларды ичип атасыздар aka. Ошо көп оорулар шудан келип чыгып атат aka. Kırmızı tıktık. Çöke. Nasıl içmeyene uktun mu? Tök. Sizin teşerler. Көрсүп aka. Мына акамкын да текшерип бердим aka. Кудду ушундай чыкты. Полный мына айыл боюнча проверка болуп атат да. Ошо область боюнча проверка болуп атат. Бетине о мусорлар чабылып кетти. Көрсүп aka, ошо көзгө көрмөгөн нерселер күйгүзүп чыгарып берет aka суунун бетинечи. Буга мындай айтканда кандай эми көбү ойлойт экен. Бу аппаратың не иштебейби же кандай деп. Аппаратыбыз иштейт aka. Kapile oktu oytazanasılar. Жок aka, ондой ой жок aka bizimчи. Жок aka. Buna kadar koy beti neler çıkıp etti. Азыр эле тунук эле aka. Бу мен көз алдыңызча текшертем aka. Ичип эле кошподум да сого турабы? Ol dem ona. Мына көрсүп aka мынаны. Мына ичип эле кошподум, мына салып эле текшерем эми. Мына дагы реакцияга кетет aka. Көрдүңүзбү? O suң al. Muzak suңu. Jomart. İşte İşte koy. çeşitler cege at gel. Var. Normal su iştak geçer. Al bu kapır bak. Aka onu төкпөй турасыздар а? Азыр мен старший менеджерим келип текшерип кетет да. Бага машинада отурган. Ötker koysunuz. Мынаны карасаңыз ака, Жомарт ака. Азыр эле тунук эле aka. Sökme sökme sökme. Boya koyun oy. Көрсүп ака. Баягыда мына акам айтып өтсө керек. Шорпали болуп калды суунда. Onu kazan kakmak kokulu. Бул онаңыз заң басып кетти ака. O da. Оңуз мындай айтканда балырга окшоп калды да, балыр басып кетти ака. Ona kaynak su. Эми турбаңыз кандай эле? О, kaçan. Ошо пластик анан о нарагы суудан чыга турган жери темир окшойт ака. Ооба. Сразу эле билинип калды. Мына суудан деле көрүп билсеңиз болот ака. Көрсүп ака. Ушундай суу ишет. Tutamam aslında tartamam.